Chris Nichols i kao peti čovjek koji sada šutira. Sjajan šut Džanan Musa. Ramljak je peti. Da, sjajan šut, ušao i motiviran. Njemu Širko pušta u stranu na kojoj je Musa zapravo bolji. Sjajno Musa. Musa jako aktivan i aktiviran. 5 koševa Džanana Muse, 15. 11 napada, a Split samo 4 uložne. Znači sve ostalo su izgubljene lopte i prekinuti njihovi napadi. Prvi štit, prvi blok. Dva baca. Da, dva baca. Bile su na putu i da želi to prelomiti što je moguće, da. Curi vrijeme u zadnjoj sekundi Musa, vrlo važan koš. 12. Muse. Još teže nego što se očekivalo, kontranapad Čeri i završit će Musa. Sada Crvita igra lakše kada je i velika razlika. Musa će zabiti uz dodatak. Dakle, igraju lakše. Prekršaj tjerali i na preuzimanju kada je bilo tražili su, tjerali su ga na 5-6 minuta. Za prvake Hrvatske dočekat će ili Zadar ili Cibonu. I ovo kad u suradnji sa suigračima jako dobro reagira. Ako ovdje Musa istrčava kontre, on već anticipira i točno je tamo čak.